Ćao svima, u današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da napravite svoj intro. Prvo što ćemo otići, idemo na jedan sajt, Run Pro Design. Ako imate Sony Vegas Pro 12, idete na SP12 Intros i ovdje će vam biti ponuđeni introi. Uzmete ako pustite jedan, koji vam se svidi. Ali nije bitno, to možete sami da pogledate. Ali pošto vi, iako imate Sony Vegas Pro 12, možete također da skinete za Sony Vegas Pro 11. I sada ćemo naći jedan intro. Pogledam ovaj. Ništa posebno. Mi ćemo skinuti ovaj, idete ovdje download. What the fuck? Submit. Sad čekamo 5 sekundi. Ako vam je na engleskom idete skipad, a ako je na srpskom preskoči reklamu. Idete download, pa će vam se to. Pošto ja već imam downloadovan, to izgleda ovako, zipovano je. Idete ovdje, ekstraktujete na desktop, privučete ovako, što ja već imam. Uđete u ovaj ovdje, da je kao Sony Vegas, ovdje sličica, tu 2 puta. I čekate ovdje da vam se učita. Ok, malo ćemo da zoomiramo i da pogledamo. Sve što nam je sada potrebno da uradimo jeste prvo da promenimo tekst. Sony Vegas Pro Interesting Tutorial. Nađete prvi ovaj deo ovdje, pogledate šta piše ovdje, pustite snimak i nađete gdje vam je taj tekst što piše ovdje na snimku i samo ukucate ono što vi želite. Ja ću ukucati gameplays tutorials vlogs unboxing. Idete na X, nađete, sad treba da izmenite ovo ovdje, Run Design, da ne bude to, nego da stavite tekst koji vi želite. Ja nisam nešto stručan na ovome, ali ipak ću se da vam pokažem. Subscribe. Ostavit ćemo subscribe, ali ćemo izmeniti ovaj YouTube user. I samo ukucate ovdje vaš user. Ukucate vaš kanal, link vašeg kanala. Da se vratimo na početak. Ramen design, da treba to da izmenimo, da nađemo gdje se nalazi, mislim da postoji. I evo ga ovdje. Uzeti gaming. I vidite kako je ovdje ostalo Raven design, a ovdje Ghost Gaming treba da bude same kao Ghost Gaming.
Također spustite malo dole i vidite ovu trakicu, kliknete tu, pišete go game i vidite kako vam se ovdje menja. Idete na X, stopiram, vratim na početak. Subscribe. Idete sada, ja se izvinjam, idete render S, izaberete gdje će da vam se sačuva, sada ovdje, idete kompjuter, ja ću to izaberem ovdje gdje ja hoću, i sada izaberete, pardon, šta je ovo? Idete ovdje i nađete main concept. Idete tu. Izaberete internet HD 1080 piksela. Idete render. I sada čekamo dok se ovo render. Link ću vam staviti od sajta gdje se nalaze intro i stavit ću vam u deskripciju, da se ne mučite, pišete URL samog videoklipa. Brzo se rendere, neki do minut, najviše, ne manje. Pošto snimam, meni će se renderovati malo sporije, ali šta se radi. Pardon. Sa renderovanjem nam se završilo i čekam još malo da ovo odradi što već. Idemo open folder, destinacija gdje se renderovalo, samo 11 MB, Full HD rezolucije. Vidite kako je veoma kvalitetno. I to bi bilo to u ovom tutorijalu, nadam se da vam se svidio, lajkujte, šerujte, subscribeujte, hvala što ste gledali.